بله. به دست که از دخوازم به گوتن احمد خانی دست پی بکم. حمد و ثنا و شکرانی جبوی خالق رحمانی که فصاحت و بیان دای لیسانی و لیسان جدای انسانی. میواندار نیجا خوشکبران عزیز من همه بخیراتن سر چوا سرسران سمینر ما برنامه ما یا به هزرا سعید کردی ده شیاربون و شمندی دینی و ملی. اما انشالله ایرو لگل مامستا سیدا دکتر رشاد آداف امی سر به مسئله باخون پیشیه از دخوازم میوان ما به کرتاسی بدم ناسین و پاش انشالله می دست بکن. مامستا رشاد ده سالا 1971 دا دلگونده تل دبی گول سر هزه خیه هاتیه دنیای. ده سالا 93 دا جلیسه یا امام خطیب یا بورسایه مزون بویه. دیگل پرورده یا فرمی پرورده یا مدرسه جی ورگرتیه. ده سالا 2001 دا فاکولته یا الهیات لأردنی اری البیت لأردنی خلاص کریه. ده سالا 2013 دا جی بش آزمان کردی فاکولته بش آزمان کردی مردین آرتوقلوی به ماستر قداندیه. ده سالا 2024 دا جی وار دیروکا اسلامی دا لانستوتیا زانستین جیواکی یا زاننگه ها اولو دای برنامه خوی دکتره خلاص کریه. ده جربه جرمجارین ده بزمان کردی عربی و ترکی دا مقاله نویساندینه. بله نویساندینه و نهاجی لألمانیوی دجی پرتوك نویجی مواقف الإيمان النورسي السياسية زمان عربي هاتي نویسین. کرد و کردستان تاریخی جی پرتوکا محمد امین زکی بکه اگر هری ورگرا جی عربی ببال ترکی و لگل لجنه هاتي نویسین یعنی ورگر کریه جزر شهر تاریخی جی سیاسی و علمی هایا تزاویا دکترویه. مامستا سیدا دکتر رشاد بخیر آتی سر چه قالت سر شكرتكم سلام برنامه مامۆستا سپاسیاتت کن خدا کتا تعالى جوتها راضي بي. قالت شكرتكم بو في التفاتي. خدا عز وجل خدمتي بخي نصيبي متهوى إن شاء الله. بله سیدا بکرتاسی جی از دخوازم بحث فدراسیون کوملین مالا کردان از همه بکرتاسی بحثا بکیم که ام کینه و ام چه دکن و پاشی هم دست پی بکن اگر ازنات جب. كلامكم. فدراسیون کوملین مالا کردان 2022 دا سیدا لسویسری لوزانه هات آوا کرن بری ویجی حوالین ما وی خمخارین کردی خود ناسینه و پاشی فرمیت 2022 لوزانه لسویسری هات دا مزرادن آوا کر نها حتی نها هفت ناوندن وی هنه لباکور کردستان وکسیپان لروجاوای کردستان مالا کردان و لسویسرا دو ناوند لألمانيا لأمريكا حتى نها هفت ناوند نوی يعني كمال نوی فيزيكي هم بيجن هنا فكر و رامان نوانجي بالسياسي و ديني لقال كسي وگريداي نينن چه اوين كردا و به هر کسی که راجي بعين مسافه دانه بگريداي كسي ونينن و پرنسيبا فدراسیون مالا کردان یا خمخار می کردی چاندو پرورده یا به وی آوایی ریوده چه شخوا او حوال مجی همو خوندوان او وی مسئله دا دخبتینه و آلی روژاوا دا جبر که رفشا روژاوا نباش بو حتی نها گلک کامپان یا این آلی کاری هاتنه مشاندن حتی نها 500,000 دلار جبو روژاوای کردستان هات یشاندن او وک آلیکاری و کمیسیون بریم ام جراد بجین یکیتین مهنه وک اولی
کمیسیونامaya اولی و پرورده چاند و پرورده دیالوگ و میناک از دبیجم به وی آوایی ریوه دبن اگر دتایج بخوازن کو زیدهی کو هن بخوازن تشتکی ناس بکن لسل مال پرا مالا کردان هندکارن بخوینن و ببینن و زیده دریجی نکم بله ام هدی دست ببکن سیدا gelek teşekkür dikim etşopinim esas ji platformên medyayê xebatên we ez we teqdîr dikim ev serkeftinekî mezin e سپاس hûn سیدا dikin û madî manevî serkeftina ji we re dixwazim em ê dîrek min her nemijarê بله ev kitab nû çap bû teza masterê ye şiyarbûna gelê Kurd di Hizrên Seîdê Kurdî de ji weşanxaneyê بله Nûbihar derket em ê teqrîben piçekî çerçeweya vê kitabê de ev a sohbet wê derbas bibe û wekî yanî em bêjin metodolojiya vê sohbetê dixwazim piştî behsa Seîdê Kurdî bikim bi vê münasebetê پر باش yanî tenê nuqteyên gotêkiliya wî bi milletê Kurd re tenê wan nuqteye ne heyata wî dur dirêj ji بله ber سیدا ku heyata Seyda gelek ji me dizanin yanî Kurd hindik piştre em ê piçikê behsa bikevne arşîvê de em ê behsa arşîvê bikin ji ber بله Hizra Kurdî û piştre em ê bîzat behsa Hizra Kurdî bikin û di xala çarê de em ê behsa fikrên Seîdê Kurdî di vê meselê de bikin û piştre hinek projeyên bo istiqbalê em ê bikin em ê dersa xwe xilas bikin. بله سیدا کرم Bernamecame کرد vî سپاس şekilde niha bi kurta jiyana İmam Bediüzzaman Seîdê Kurdî di pencereya dîroka Kurd de nêrînek li kronolojiya jiyana Seîdê Kurdî çend noqteya em ê bên ziman ji xwe ev alimê mühim di sala 1877 de li gundê Nûrsê hatiye dinyayê di sala 1894 de Seîdê Kurdî li herêma Botanê li hember zordestiya Paşayê Hemîdî Mustafa Paşa yani ji Mustoyê Mîrê li gel ku li gel dikir milletê Kurd yanî derket di sala 1895 de li Mêrdînê bi tesîra hinek peyrewên Cemaletînê Efxanî û Şêxî Senûsî bi giringiya xebatên siyasî agahdar bû û bi behaneya xebatên wî yên siyasî ji Mêrdînê bi bal Bitlisê ve hatin nefîkirin. Sala 1897 li Wanê du kitêbên xwe di ilmê cebir de bi zimanê Kurdî nivîsîn. Lê her du kitêb di şewata qonaxa waliyê Wanê de Tahir Paşa de şewitîn. Di 1907 de ji bo vekirina zanîngehekê li Kurdistanê bi navê Medresetü Zehra ji Kurdistanê çû Stenbolê û bi mebesta başkirina rewşa xirab li Kurdistanê daxwaznameyek pêşkêşî Sultan Abdulhamîd kir ji ber vê daxwaznameyê hikûmeta Osmanî Seîdê Kurdî avêt nexweşxaneya dîna yani kocerê dibêjin timarxane بله û li wir bi rayedarên dewleta Osmanî re kete nav mûnaqeşeya û gengeşiyan de û ji bo hişmendî û şiyarbûna gelên Osmanî û gelê Kurd derheqê başiyên hurriyetê û meşrûtiyetê de û zerarên dîktatoriyê û istibdadê de li cûr bercûr meydanan pênc nûtuk dan û li hinek qehwexaneyên Kurdan geriyan yên Stenbolê û ji wan re sohbet kir axaftin dikir wekî mesela telqînên ku li Stenbolê ji Kurdan re hatine kirin yan ji telqînên ku ji ulema meşayîx û serok û ferdên Kurdistanê re derheqê hurriyetê de û Kurdistanê de hatine gotin ev axaftin kirine yan jî bi armanca şiyarbûna Sultan yan ji hikûmeta Osmanî gelê Kurd û gelên din Seîdê Kurdî di rojnameyên Kurdî şeş rojnameyan de di pênc rojnameyên Osmanî de 10 meqale nivîsandin. Ev her sê rojnameyên Kurdî evin rojnameya Şerq û Kurdistanê em ê niha arşîva wê binêrin û rojnameya Kurd Teawun ve Terakî gazetesî û rojnameya Serbestî. Hinek ji wan meqaleyên ku Seîdê Kurdî di wê serdemê de derheqê gelê Kurd de nivîsandin jî evin li ser alayên Hemîdî beyana heqîqetê rojnameya Şurayê Ümmet 1908 şîretên Bediüzzaman Mele Seîdê Kurdî ey gelê Kurdan rojnameya Kurd Teawun ve Terakî 1908 ev meqale bi Kurdiya Seîdê Kurdî orijinal e. Rahmetullahi aleyh. Ya siya Kurd dîse muhtacin
روزنامه شرق و کردستان 1908 کرد محتاج چنه روزنامه کرد و تعاون و ترقی کرد و عثمانیتی روزنامه اقدام 1920 کرد و اسلامیت کووارا سبیل الرشاد 1920 سعید کردی دوان خالن خدا لستانبول اندام سازی سه سازی و کوملین کردی بو او جی اون جمعیت کرد و تعاون و تراقی جمعیت کرد نشر معارف و جمعیت کرد تعالی ده 1910 دا براین عزیز کتابا خویا بناوی دیوان حرب عرفی نویسی کوتی دا رخنین تند لسلطان و رایدار حکومت عثمانی دکی و سیاست هوا چاوا گو خطاب کردان جی دکی ده ناین دا کنین خاپاندن و شیار ببن دومیناک جه سرناوین دوی کتابه دا اون دورة استبداد و پنجگرنا سعید کردی و انجام نامه و خطابه خصوصیه بو هشیاربونا ملت کرد امی وانا نها بنیرن 1911 جبو هشمندیه گل کرد لکردستانی دناف عشیرین کردال گریا جوان را لوان نصیحت کرد و گلک هفدیتن پیک آنین پشت رجی او وصیت و هفدیتن خواه بناوه مناظرات رچته کردان دا کتابه که کو خطابی گل کرده که نویسی ده تبی تاریخ کرده دا یکمین جار عالمک لسر کرده کتابک نویساندی او جی مناظرات دم بستا وکی شاهنامه یا فردوسی بو ملت ایرانی تی قبول کرن چونکو نه تو عالمه نه تو مشایخه بخصوصی بو کرده بلکی مقالن هبن لی کتاب تنن بو وی اف کتاب مهمه دیسه ده همان ساله دا دوی ساله دا با آرمانجا وکرن از زانینگه زهرا ده دم زوستان ده چو شام و بیروده و پیشتی وی گرا خوا یا لوی سیاحتی لوانه لکنار دریای دریای وانه بنگه زانینگه هزاره هات آویده لهمبر لجبرگو حربا روس عثمانیه درکت او ما يعني بيك نهات لهمبر يكينين ارمنيان تيكوشيا او دجل خباتن خواين علمي د مدرسين هورهوري دا پرورده لشکری دا طلبين ده 1915 و حفدين دا د جنگ جهانی یا یکمین دا آلای که فدایی کنگریدای بوی و بو دا مزراند و د شر عثمانی و روسان دا دیگل طلبین خواه لچیان کردستانی شر گریلا وکی طرز گریلا یعنی تو لوان باجارین کرده تیکوشی مجادله دا ده 1918 دا سعید کردی یک جوان کسین کل استانبول پیمان خوستری کردستانی یعنی خوستری گوی رو دبیجن دموکراتیک özerkilik یا کو دنا پارتیا حریت و ائتلافی دا و جمعیت کرد تعالی دا هات امضا کرن دست خط کرن یعنی رسمی او بلگه هی اطار 1922 دا جبو پیک هاتن ارمانجا لیسا و زانینگه هی لو کردستانی دا خوزنامه یک پیشکشی مجلس مبوسان یا لعنقره کر و تکرار ده 1911 دا در ریویتی اب سلطان رشاد یا روملیه دا حوالتیا وی کر و بو دا مزراندن زانینگه زهرا جوی آریکاری خواست و او آریکاری جهات دان و داویه دا پیشتی تکشون سرهلدانا مرحوم شیخ سعید الپالوی رحمت الله علیه بدار زورا سیستمی جیجیان خوا یا سهو 5 سال لانادولی دنفی و سرگنه دا به حسرت ولات خوا در باز کرد. سال 1960 پشتی نوروزی به دروژان لکردستانی لباجار رهایی دمه رمضان دا نزدیک فجر چوسر دلوانی خوا اونها کرته یک بو خدا عزوجل رحمت خوا ل استاد بدیع زمان بکی اما آنها وکی گریزگاهک بو دیروک هزرا کردی اما در بحثی هنک رسما ببن اتخاطم برسم الشيخ سيد رحمة الله عليه ونقشة كردستاني و على كردي نروش تمثيل دكي دنيبي ونادج كلمة الله
هاتیه نویساندن گو او تمثیل الله نور السماوات والارض دکی و بمناسبت گو هزرا کردی اما بنیرن گو وکی هزرا کی نوریه هم زمان زردشت و زمان مدد حتی روجاما اما بینا ببینن اما اثناء درس خدا بحث عیدا یکیتیه و زانینه اما بکن بما بستا گو بله اف ایکونن کردی یعنی کتابن سرکی هری قیمت دیروکا کردا ده هاتن نویساندن بونی دانساندن اوانا ایوار وی انشالله لدار ورنه خستن و هلبست وی ورنه خواندن چکو بنگها هزرا کردی او هلبستن او کتابن یا جوا کتابا مگوت مناظراتا یا دوی شرف نامه دیروکا کردان یا گو شرف خان نویساندی افنا برگی وینانا پشتی وینار دیوانا ملای جزریه اف برگی و کتابانا افنا دیوانا فقیه طایره افنا دیوانا مموزینه یا شحمدی خانی بله بینگها هزرا کردی لسر و کتابا وی وری آوا کرین انشالله دیروکا کرد و کردستانی پشتی شرفنامی کتابا دویمینه و از وی کتابا خوشی دوی سرای و خلکی کتابا دا حسبینم چونکو ساحه دا خبات کی بوی رنگی نهات یعنی بیسانده بو کردی یعنی بله ترکی خبات هنه لی بو کردی توننا کرد تعاون و ترقی غزتسی ابنا آرشیواویه يعني بزمان كردي حرف عربي أو مقالة هاتنا نبيساندن جي مفكرين كردا كرد تعاون وترقي غزة تسي أم بيراميد دبينن يعني أم في عيدا زانين ويكيتي جبرغو سعيد كردي دبيجي سيد جمني وهنا يك جي نزانية واختلافة منافي وي فستيوالي وي شاهية دانية عيدا زانين ويكيتي يعني نبيساندن أفان كتابين علماء وكتابين خباتين روشن بيرين كرد دی دیروکا می نزدیک دی یک جواناجی روزنامه کردستان یا گل قاهری یک من جار دست بو شانی کری جعالی عائله بدرخانیان و کووارا جین ام دبینن لویدری کووارا سربستی روزنامه سربستی ام دبینن ام روزنامه کرد تعاون و ترقی غزتسی شرق و کردستان گازتسی ام دبینن براین کرد ام لویدری روزنامه روزی کرد و هتاوی کرد ام دبینن ام لویدری روشنبیرین کرد ام دبینن و اف خباتن هانا جی بالمناسبه دوی کووارا کرد تاریخی ده نها اکتیف دوشانی ده ام جوی سود وردگیرن اف کووارا شرق و کردستان فرمولا yani arşivavina İbrahim Aziz و اف ناجي او علماء ما يقومي بحثا وانا بكن رسمين وان عالمين منا يعني شحمدي خاني ملاي باتي فقيه طيرة ملاي جزري اب ارشيف نهم وصا كرت مدبرش عبارة درباسكر امي انا ها درباسي مجارة كدي ببن اب ناجي هنا كدي الفيدري چونكو خباتي ارشيفي جلكي مهمة او ديسا روزنامه گو سیدا دواده نویسان یک جوانا روزنامه اقدامه و یک جوا روزنامه شورای امته براین عزیز سردم عثمانیه لفيدري ما مناظرات دست بيكي ده ما بحثي كر يعني كتابين هري مهم يعني بعربي رشتة الأكراد نها نو بآوايكي هري سبحي عربية ويجي هاتا چاپ كرن يا في كتابي وكي دي ما بحثا روزنامه سربستی کر براین عزیز او روزنامه گودیس سیداتی ده نویسانی سبیل الرشاد یا گو به محمد عاقف ردشبری اتحاد تراقی لمسجد آیا صوفیای اتحاد محمدی دامز راندن و کرد تعاون و تراقی غزتسی گوته ده مقاله ای گلی کردان هیا او پچکی دانسین آرشیو مهم بو و هر دو مقالين سيدا يك جوا لاتينيزا كرنا قول بيجي اي جالي كرد كني كرد اري ابنا كردية سيدا ابنا جي كردلere hitap او ترجمه يا انجامنامه قول داوية كتابة ديوان حربي عرفي دا او مبلا كربو باوايكي ووكي دي سیدا اگر زحمت نبید داویا برنامه اگر ای گل کردان ام بخوینین اوی چاوا با اگر گو امکانی ما چه ببین انها پیشی ام گوره متودولوژی خود تعقیب بله. کن امی نها در باسی مجاره خوی دی ببین ما
آرشیو و کورتا جیانا سیدا من ده دست بیکر براین عزیز اتخوازم هین ببیم چند حوال ما گهدارید که ما مستا نها 29 اري 29 كسن نيز تقريبا سه كس از سلام خواه جوان سه حوالین هجارة از دشینم جدلو جان انشالله بری هر تشتی نها هزرا کردی دیروک هزرا کردی کردستان düşüncesi eğer گو ام بیجن جعالیه امین ها داویه ده بحثی بکن جعالیه که و حاتیه دامزراندن انشالله لی بلی شحمد خانیان جی سعید کردی پیوستا يعني الشيخ سعيد جمرة وكي إيدولا ريبرا موديل ورنا قبول كرن أو داس بي كده وما بحثا بيوستا جو أم أفان كتابين قانون كردان يعني كتابين هري مهم تاريخ كردا دا ديوان ملا أحمد الجزري مموزينا شحمد خاني شرفنامة مناظرات سعيد كردي ووكي دي مولودة باتي شرفنامة شرف خان ديروكا كرد وكردستان أبين جو علماء المدرسة نبي ساندن ام افج آلیه که آلیه دیو جی او دیسا برهمین روشنبیرین کرد وکی روزنامه کردستان و برهمین عبدالرحیم رحمی زابسو یان جی پیرمرد یان جی خلیل خیالی موت کی المهم اوه سردمه ام لازمه پیشی وانال برچاوا بگیرن و ببیرانینا اوان برهمان ناس کرن اوا ده ایواران دا وکی ججنا زانینه یان جی فستیوالا يعني زانينو يكيتيه لدار ورنا خستن إن شاء الله وصلاح الدين أيوبي وشيخ سعيد بهالوي ديروكا مدى يكشور تمثيل لك إيديجي قلمي وزانيني والشيخ أحمد خاني وسعيد كرديجي أو ناجي بيهتج آليه هزري يعني أرمان جوا شياربون وهشمندية ملتي مبو نها مفسر كي مصري هيا أمين صبري دبيجي كو خوجي خزرجي كوكنا خو كرد بو يعني ده يوتيوب ده ازوي تعقيب ديكم بعربي تاخذ ابراهيم عزيز قود بيجي يعني دو اولياء ودو حكم دار يعني ام هنا كي تيكليا امام بديع زمان جي وكي كو معنويات وينات كليا خوجا خزر يعني علماء وكي خوجا خزر في 100 صالح ملا دكاري لي بنيري ودو حكم دار جي امين صبري مفسر مصري انا هاد بيجي ذو القرنين جي كرد بو لهمبر ياجوج وماجوج او بارباريزما شرقي يا مغولان او جو كردستان وتبي شارستانيه خراساني جو تنكرن لهمبر وانا خبتين وسد لهمبر ياجوج وماجوج دا مزران دو قران ده درباست بي سوره كهف دا وصلاح الدين ايوبي جي بنوت دو حربي خو لهمبر خاچيا لهمبر غربي كوشيا ابجي تثبيتك بالكشا جو دقه من كشانديا ناخو براين عزيز هزرا كردي دیروک هزرا کردی جعالی شیخ کیوه جعالی ملای کیوه جعالی سیدای کیوه و جعالی فقیه کیوه هاتیه دامزراند باشا شیخ کیا يعني شيخ شحمد خاني رحمة الله عليه ودبرهماوية مموزينة دا يعني أو هزرا تصوفي وعشق إلهي يا حقيقي ويا إلهي تدا درباست بي يعني مثلا أو هالبستا مرحوم شحمد خاني قد بيجي قرده هبويا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك روم عرب عجم تمامي هميان جمرة ذكر غلامي قرده هبويا ما پادشاهك لايق بديا خدي كلاهك حاصل ببويا جبوي تاجك البت دبو جبو من رواجك خمخاري ذكر لما يتيمان تينانه درج دست لعيمان غالب ندبو لسرما أفروم ندبونا خرابية دست بوم قرده هبو يا مسر فرازك صاحب كرمك سوخن نوازك نقد مدبو بالسكة مسكوك ندما وهابي رواج ومشكوك نقد ما بيجكين بهايا بسكة شاهي شهروايا قرده ببويا بزربي منقوش ندما وها برواج ومخشوش ددسبيكا مموزينه دا او مسألة كود بيجي سرنامي نامي الله بنامي وي نتماما والله دوام دريج سيدا هم دي مناجات خدا هم دي نعت خوي الشريف دا ابي فكرة هنايا مبارك وي دمي هنايا وسعيد كرديجي وكي دبن باندورا وينادي عشرة جو بروج دا ماكو ملت ندويرا هري سر
ترباش احمد خانی اف جوان مرد کرد به ایوارا دشو سر ترباش احمد خانی و وکی گو تعقیب دکرین گوجه دا گو بله سیدا ناخوا پشتی شحمد خانی تابی ملای جزری یعنی درونیا عرفانا دیوان ملای جزری دهو بمناسبت کو برز مسئول برزانی هاتو بو جزیره بوطان وکی شاهیه که بو ملت جزیره درباس بو حتی بالا مکشاند سمپوزوما چارمین یا ملای جزری دا پروفسور احسان سرية سرما و از ویرو جوکی عیده که از دبینم برش تصور ما افبو لأوي بروفيسور هجاجي أبيك تأييد كر وسيدا كيا سيدا بيقومان سيدا سعيدة كردية يعني سعيدة كردي وبرهماوية مناظرات ما قد تاريخها هم تاريخها يعني أمبيجن إسلامي وكردي دا يكمين برهمة جو بو ملتي كرد هاتيا نفي ساندن دويدي دا أناليزا روشا كردان يادي روكي بسيكولوجيك سوسيولوجيك وسياسي تيكرن و داویه دجیج عالیه چاندا گلری و فقیه تایران و دیوانه و هلبستین وی بو گلی کرد پیشکش کرنا د ساحه حکمت و عرفانه ده بری گو ازرباش مزجار خوی سرکی ببم ابراهیم عزیز اتخوازم بحثه هنک گو پیوستا اون استقلالی مامستا هندکارن دنگی خوب بگیرن از نکارم مامستا رفت بودکاری دنگا بگیری ببوره سیدا من گفتنا تبور برس varım deng بگیرم بله bir saniye ki denge بگیریه کرم که سیدا کرم دار بی مسئله بو منفعتا گشتی بو ملت کرد گو داناسکرنا اوان دیوانا وان کتابان مثلا ام بیجن امی شبکه لدار بخن کتاب مره بدی ناسکرن هلبستا جی بدی خوندن موسیقی سروری گوتن جوش و هیجان به ملت مره چه ببی هم شیاربون و هشمندی پیکوری هم دی ام کوکن خواه دیروکا خوشی بناسن بیوانا او دیروکا هزرا کردیان جه هزرا کردی لسروا آوایا جبر به چنده جبر نزانی و اختلافی پیوستا عیدا فستیوال نزانین و یکیتی یان ججنا شیاربون و هشمندی بو قمپل ملت ما لازم وری قبول کرد افنا یک دجبر پاشتماینا جواکیا ما گود بیجن کردا مدنیت و حضارت و شارستانی آوا نکرنا پیوستا ام گرانیا خو بدنا شارستانی چیه مشرستانی ما بچه شکلی آوا کرد اف حقارت و ضرو و آنتی کردولوژیا و هم العالم اسلامی و هم الاوروپای تیکرن ابی دشفره بکن بو تشریف کردن اوی چنده براین عزیز پیوستا فستیوالین شاهین شارستانی کرد بری اسلامی و پشت اسلامی پیوستا بحثاوی وری کردن مانتالیتایا شارستانی آری چیه شارستانی خراسانی کی آوا کر و کی خرا کر کی آوا کر شاره و کی خرا کر شارستانیه اف نقطه حتی گو نوی تثبیت کردن اف کاروان نامشه و پلاتفورما تاریخ انسان و مدنیته ایرو مثلا اغلب ملت کرد پولیتیزه بویه پولیتیکا انشای کسایتا انشای هزری چیناکی پولیتیکا چشتی روزانه نه هر وقت گوهرند بلا پولیتیکا جسادی ده به بسا جسادی نوت ملتك اگر بشارستانية وزانينة ويكيتية ومساعدتي ومشغول نبي بلاتفورم وي الترناتيف وينا تنبن اف حكاية فالا افنا بلاتفورم تاريخ انسان ومدنيتي وكي ملتين بيشكتي بيوستا امجي دستو خباب جنوي صاحي نقطة خارة سيامين ام لازم تفجرك استفيد بو چارسريا پرسگريكين روجلاتا ناوين وكي تفجرا شارستانی و ناسنامه پیوست لدار وری خستن ام خواب دنیای بدن الناس کرنگو ام نه تروریست یعنی ام دگل گو دعوه محقه ام وکی ترور دانه ناس کر اف تشتهانه نه راسته نه درسته و یا هری داویه پیوست مفرداتا پرورده حتی گو نوی انشا کرن وکی پروژه سعید کردی حتی گو زانستین دینی و زانستین مدرن فن مدرن و اخلاق به هبر نوی خوندن تک حسایت که باش انشا نابی پرورده نابی هر کس نیوجو پرورده دبی یان عالم مدرسه یان روشنبیر زانینگه یان صوفیه کی درگاه لازم اف هر سی بگجنه هف داکو تکت انسانه کی نو شکل کی نو پرورده ببی داکو بکار بی جواب بده وی ست سالم مدرن
بو ویکی لسر وی بنگها هنای فکریه و علمای Bize bir şey söylemiş Avrupa mi? Bitti. Kaydımızı yaptık mı? Nadir مامۆستا Bektaş'ın. مامۆستا دەنگی خۆ بگیرن مامۆستا زەحمەت نەبی کەرەم کەسەیدا ببوورە دنگ من دنگ خاطی قرت دنگ که کرشت قرتيه گرتیە تام وەکە دیسا Ha, tamam ha. Denk çavaya. وەختە دەنگ هاتە گرتن یا هەمووی هاتە گرتن Ha ha. ئەرێ باشە Ha, سەیدە کەرەم problem tune. Em derbaşi mijare xoya dawiye bûn. Em ê vêce niha li Hizrê Seîdê Kurdî em ê bibin. Seîdê Kurdî di Dîwanê Herbê Urfî de birayên Ezîz di wê beşa encamname de dema ku rexneyê li siyaseta Osmanî Sultanên wa digirê dibêje pêwîsta ez milletê xwe ji bîr nekim hinek nasîheta li wan bikim. Ama berî wê ez bîr bikim yani dema ku em Hizrên ewên ekola li serdema meşrutiyetê yani Seîdê Kurdî û hevalên wî komple yani Abdurrahîm Rahimî Zapsû, Pîremerd, Xelîl Xeyalî Motkî, Hemzayê Muksî, Ahmed Ramez û gelek kes Sêd Abdulkadir ya dema ku min meqalê wa mutale kirin birayên ezîz yani hêj û ulemayên me em insanî aniha em nedgihaşne wê em ta êsta heta niha em negihaşne wê asta analîzên we yani 120 sal derbas bûn em hêj bi famkirina meqaleyên we yan heya me ji wana tune yan jî em acizê analîzkirina wan hene yani mesela Seîdê Kurdî dibêje ey şêre Kurdên got ev 500 sala yani got serdema kiyanî û aşûriya ve keyaniyan ve ev 500 sala wan razı hayî mesela razana 500 salî dibe heta serdema Merwaniyan dirêjaya serdema Osmaniya de serdema razanê قبول dike ku di wê serdemê de zanistên felsefeyê hatine qedexekirin û yek mufekkir jî ji dewleta Osmanî derneket hê wî wextî bonî hîşyarbûna milletê Kurd awayekî îlahî manewî lê dixê got dibêje hikmeta îlahî li we ferman dike sultanê hurriyetê li we ferman dike heqîqet li we ferman dike hewcehî milliyet li we ferman dike hurriyet wêrekî namusa millî zimanê maderzat yani li tenê ser wê meqalê pêwîst e ku semîner werne darxistin ev efkarên ha werne analîzkirin ew meqale tenê were şerhkirin kitap çêdibî kitabek jî derdikeve yani niha zamanê me tune em wa meqale dirêj bixwêne ji me re heftiyek ancak têra me bike Kurt em derbas dibin ku dibêje yani wekî xeyalen kongreyekê nabêne ejdad û ewlada de goçê bike dibêje xwepêşandineke 2000 salî yani dema got xîtabî Kurda dike dibêje wekî Rustemê Zal û Salaheddîn binê çaderekî rûniştî yani ne tenê serdema İslamî berî İslamê jî ber çava digirê got me got ku şaristaniya arî sivîl e û ewên barbar hatin ew hayata sivîl xira kirin got dibêje hey Kurdên mîratxwer hey hat li ber ceddên me yên navdar hûn qiyaseke bê heqîqet û li hevketîne ev rexne ne bi hizra milliyetê çêkirina hewzekî zanîn û heskirinê bi fezîleta İslamê avê berdine gelî serok û rêberan ji tewekkula komîna ya zexeliyê xwe dûr bigirin ji me re xizmetê bikin gelî ehlê medreseyan bêhêvî nemînin gelî Kurdan ji were di zehmetiyê de di xebat û têkoşînê de rehetî heye gelî Kurdan bi yekîtiya millî raya giştî diyar bikin û bi zanînê wê pêş de bibin yekane armanca Kurdan parastina yekîtiya millî dînî û millî ye ey tevê Kurdan çavê xwe vekin sibeh hat û hişyar bibin bila ji îxtilaf û nezaniya we xwediyên efkarên fasid istifade nekin gelî Kurdan namus û heysiyeta Kurdayetiyê biparêzin gelî Kurdan heke hûn namusa xwe bixwazin
اختلاف و کشمکشی باویجن و کردنو کردیتی لکدار نکن سه جوهرین مهنه یک جن اسلامیته انسانیت و ملیته سه دجمنین مهنه فقیرتی جهالته و دجمناتی و اختلافه الوه توصیه دکم بخوینن هفودو بگیرن تێکۆشینە لە هەمبەر ئەوان دژمنان شووری ئەول معارف و خوێندن و زانینە چ مەدرسە بێ چ زانینگە هەبێ ئێدە دویان ئیتیفاق و محەبەتە ملیە ئەو ئینسانی کۆ مەسەلە ji تاریخە خۆ حەس نەکێ دژبەریە تاریخە خۆ بکێ ئەوە نەممکنە ببێ ئینسانێکی وڵات پارێز یان jî ئەهلێ فکرێکێ ئێستا سێیان بخۆ شغلی خۆ بکەن دەولەمەند ببن نه دبر شرف آغای خدا دبر ملیت خدا روحی خوا بدن خو بسا هنجی هشیار ببن مزگین لوا ایدی هنجی بیهیوی نبن هنجی غیرت بکن داگو هن به آزادی پروری ببن پادشاه یعنی اگر گوون فکر حریت و سرکفتی و آزادی و وکهوی فام بکن هر یکی جود بی وکی پاشایه کی پادشاهه کی جتاله خوی بیچاره را دوی هن جی آلیکاریه بکن یعنی چاو ابن خلدون دبیجه جغرافیا قدره لسری چیا شهرستانی نای آوا کرن جبر کو مدا تجربه و شهرستانی نواله دا آوا کرن تنی 105 سال عمری و دریج بو و عجم کارین نوانا حتی کچا مد ما گودان نینووای گوت کو از لوی نواله نکاریم اداره بکم حتی گو جیرا نینووا بخشین آسمین نینووای آوا کرن یعنی پیوست ام خبرن نواله و بری مل شامی و استانبول بی دوی چرچوه ده لازم وری فهم کرن گلی کردان ناخو هن گلی خوش خو بکن گلی کردان کانی لجمعه یعنی دوی لجمعه بی فكرة ملي بمعرفة آوا بكن ونبن بارسك يعني نچن إسلام عرب ويا عجم ويا أناضول تعقيم نكن خب فكرة شيء بكن قد احترام ما جو علماء عرب وعجم را آل عثمان هر علماء هر روشن بيركي لغوري جغرافيا إن خوش على سريع بينه يعني تنكال الجورا على سريين طهران وقاهرة وتوري بغدای وری پسگری کن خود چاره سر بکی دینداری عمل سر و بینگهن هاتا آبیتن لسر بینگه اسلام عرب اسلام عجم و اسلام انادوله علماء مروشن بیره من نکارین اسلام کی نشتجه بو جغرافیا یا کردان شروع بکن جبروی ولات ما ام بردان هف کرنگو ام کرد بخد باجارین خود ببنه جمنی هفودو ام نقطه نهات يفهمه يعني إسلام نشتجه إسلام جالي علماء كل وجهاتي أناليز كرن حتى جو أونا روانة بي ونكبي مفردات پروردين ده أصلا بروبلم خلاص نابن چونكو هر كسي كي تدخي برنامجك جبوني منفعات خو برجواندين خو دبي مسألة يكي كولونياليست ملتين بسازي ساحنا أرمانجن بو حمي ملتا أبنا نقطيك ناخو پیوستا ام بالذات فكري بهونن ام فكري چه بكن نگو ام ببنا مقلد فكري ام گوج كهنيين جوين لوتي تين ام فخون يلك بالذات چافكانيه كي زلال جاليه روشنبيرن مفا وري چيكرن كود بيجي هن تيرا خو بعقلن نزانيه والنعزره هن لانجام فكران بنيرن وكارو زرري جهف درخن فكرة مليتي پدر آزادية بنيرن أمينها زماني ولد أمينها بحثي بكن يعني مثلا إسلام إيران أو قومية ملية فرسي مقدس لبين أما جمرة قوتن جوارة حرام يعني فكرة إخوان المسلمين يعني أفان تفجرين سلف قود بن نافي قربان سلف صالحين ببن قود بفكرة أمويتي يعني مثلا دشورشها شامية في داوية دا قوتن چه بيشتي قوهات نسر حكم شعارا وانا تشبو مسلم عربي آني الموت للإيراني
عيني ذهنية أمويا مودرن از عربي مسلمان مرن بيجي إنا عرب را يعني جي هر مسلمان دخوازي عربي هين ببي چه كسي قو عربي هين باخذي عربة يعني جي ناسنامية تركيتي هر كسي تمثيل لكي أفهمي حيلة بازينة ناخو براين نعم. عزيز ملية مثبت ويا منفي هي ملية قو إيدي إنكار ناكي أما شخو حسدكي الله تبارك وتعالى شو إمام عمر دي بيجي دين ما أمرزقار آنين الدنيا نحد دي كسيا ما بيخنا كولا دي بنقها عبوديتي دا شرط حريتها بي حرية عبادت ده هي ناي قبول كده أما جمرة قوتن حرامة وندك ناخو فكرة مليتي بدر آزادية وجوهر نورانية إسلامي ده خزينة مليتي دنا بيوست أف قوتن لسر برجين ديار بكر وانا نبيستاندن لسر مفردات پرورده دبستان سرطایی بو ملت کرد لازمه ورنه نویسانن به حرفین زیرین مترسن امی وکا منوری روناهی راستین و هفگرتی جکاروان مروواهی را پیشداری بکن واتیا وی چیه؟ واتیا وینا اگر گو زانینگه زهرا لو کردستان مبارک اگر گو پیک بهاتانه بیچاوا فکره زانینگه ازهر لقاهره فكرة ويبخورة برنا حتى باكستاني وبالقاني وروسيا وهر طرفي أو يهنجي جو كردستان وتركستان وعربستاني فكرة كردي يا علماء كردي بقهشان حتى تركستاني وباكستاني وعربستاني أما علماء كرد أما مسألة فهم نكرد علماء كرد سعيد كردي جي كتاب علماء هندين أصدق جميع علماء الدنيا تعقيب دكين غير علماء خواه ام لهمبر في منظريه قالك دليمتشي يعني از بخوكي هذالك وبرايك ام شخصا از بحزور حزنك مراهي اتخازم هنا بورا بارا بك مترسن ام يوقرون هي راستين ام ببنى ريبرن بشريتي رجلات نافين برنامج الزهراء برنامج ريبرية علماء كرد روشنبير كن بو تبع عالم اسلامي بو اما مخابن آنجا دولتك او خواستنش دولت العثماني بخواستانه تاني ملايك خواست ونا علماء فهمكن نا روشنبيرا فهمكن بيك نهاد يعني ام درنگ ما دوا برنامج عنده سيدج من المهنة براين عزيز جهالت آغا وكريوي ضرورت وفقيرتي افندي ونويوي جهالت بك نيارتي بك يعني قد بيجي كردن ونج نيارتي حسدك ونج حسكرني حس ناكن وين دي تشرشوية غروبين خويا بسيطة المسألة يادنير سر غروب على المسألة بنير ذهن خو ذكن جالي كردان كو وي بشتي 6 سالين دن يعني 10,200 او زاروكن ووي ورن از خطابي ودكن چونكو سعيد كردي فام ذكر قو ملتي كرد وينا فام ناكي دي بيجي از نخطابي ودكن از خطابي نفين ودكن 10,200 ده سري خو هلدن تو خمي قو آنها تين طوف كرن ديل الزمينة وكليل كان بدن بله دوام دكي براين عزيز قالي كردان بفيرنجي خوش زندانة زغالي رزقار بكن لا تقنطوا بهيفي نبن كونوا لله جبو خديبن صبر بكن لبرخوا بدن واصبروا وصابروا ورابطوا خير الناس من أنفعهم للناس جمروفان را يهري بخير أويكو فايدة أوي دقجي مروفان وعلى الله لا غيره فليتوكل المتوكلون ينقو توكلية دكن بلا جي كثيرة نكن تاني جو خدارة بكن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هكا هم لسر يا راس بن ينكو دي ضلالته دا بنجي نكارن زراري بدننوا استقم كما أمرت تو بتشا واي هاتبي أمريكرين وصان ربي راس با ولا تتأمروا على سيدك لهمبر مظن خوا ميريتي دانيخن وليس للإنسان إلا ما سعى جغيني خباتي كدا مليوان جمروفان را تتشتكي دن تنيا
فردوا الأمانة إلى أهلها، الأمانة إلى أهلها. جري حكومة عثماني أمانة دوزا نتوية ملة كرد لخودين وان إعادة بك أجرجو وين حقوق كردان ندنا وانا أم نبراي هدونا أمن هاد داوية دورنا مسألة تعارفي جو تعارف شرطي وينا هنا أمي بشرب بحثي بكن جالي كردان نيارتيا عالمان نكن و جالي عالمان به في نمين أف خطابين سعيد الكردي بو ملتي ما أف خطاب حميد دريجن ولي كرد ما بحثي كر أمينها بشكي بحثا مانيفستو ينوي بكن إن شاء الله هو النوست يعني ساعات ها فاسده جین ساعات سیل اولا دميري پر وصا او دچه خوش دچه انسان نخوازه يعني ببرجي بلي لا إن شاء بقدينشي. الله يعني نهاج مرد بيجي يعني تنبل ندى يعني مثلا بله علماء حتى صبيه تقابتي حتى صبي بله يعني بيوست ام هنا كي خرا حسسك فيجا قدوام كي دي بيجي قال كردان وكي من لصدايا حريتي ورزقاري شخرا جخوي الشيار بنا بكشميكي شيا دناف ودا هزاوا بلاد بي وكهفي وحاميتا ملي و قرسيا كرد وكي كادكي وكي كريكي وبخي حركتي ده أس قطعيا لدجي سروكاتيا شخصيمة سروكي ما أنجح شورايا رايا قشتيا شاهد بن كو أز جو كرديتيا صنعي استفادكم وبو كردية طبيعي افتخارتكم يعني دا ماكو خطاب كده بيجي ناسنامين ما إسلامية وإنسانية وبشترا قومية يعني بيوستا جو أمجاري إنساني وجي خو بدنا ناسكرين بو دنياي انجامين خراب جبي حكومتيا كردان بلشكروانيا كوسدمي كمال كردايا ناي جريدان يعني اللي في دري بيوستا جو ريفابري هبي بيوستا جو لشكر هبي كرد بلشكر نكار دو أرمانجين ما ينسركي هنا يكجي تشيا يكيتيا نتوي وهيزا نتوي اللي بدري هيز ارتشا تركيرنا جلوبرج النتوي حقارتها لملتها كرد تحمل ناكن كو جواكا يعني جوين رجراتا نافين بيجن ولا امنع ادي جغرافيا هنا خفقتين شونكو امدني في عالم اسلامي خوستنا ماف وحقوقي خو بزانبن اجرجو ام حقي خو نزانبن جيراني ما اصلا نادنا او نقطه قالي كردان بلا توكس لكسي زور دستينك تحكم شخصي استبداد علمي استبداد برا استبداد سياسي قالك امنك الهفودو قالي كردان ريا مأمورتية ورايا دارية ريا بارسكية ببن هنرمند ببن تجار بازرگان زراعات قالي كردان جبون ملتي خوا فداكاريا مادي بكن برا خرج بكن قالي رئيسين كردان ومال او عقلي خوا عقلي و خصنا بريكن خوا جوان لخدمته بكن يعني اي ريبرين كردا وين مالي كردا دخون وجوانا سود وردگرن ما ده مصايا جوانا جي خدمته بكن زغاليه نكن يعني ايرو مشايخين كرد هنا قود بيجن بلا كرد هيش شيار نبن بله قو هيش شيار ببن ممكن ايشي من ريبنتشي كسين بي اهليت دوزا عالمتية يعني شيخيتية يعني آغاتية دكن أفنا بلا محاسبة يا في ولي كده جري طبقية بجارتيا دفي قوتنين خوا كرينين والتصديق بكن هنا كي تركا كيف أخوا بكن ولحالي ما ببرسن يعني الكردستاني مش كيجان سيداي كيجان مدرسة كيجان درسي مش كيجان درگاهي مش كودري ما أتشتانا بيستنا بآواكرنا مدرسة زهراء استخبار جري كرد وعالم كرد ووري تأمين كده لو كردستاني دفي پرورده فردي ببيا صنف دفي كرد جخوشين حرية سود ورگره
جبر في اف هجرتا كردا ازوكي خير دبينم جو هجرات شو بسبب الشياربونان ان شاء الله هم اوروبا هم اسطنبول هم الشام وهم جغرافيا عندي قالي كردان بخوشبيني لحريته بنيرن لورا مجه هر کسی زیده تر زورداری ضرر دیتیه دوی اهل مدرسه اهل دبستان اهل تکیای لهفور يرو مخابن يعني اف زانينگه و درگه و مدرسه جبريا هفدك ينكو ظلمي بكن او پادشاه بنجي او هايدوتن بلا هركس لغوري قابلية اخوا تف بگري باشا براين عزيز داوية دا امهاتنا داوية وكرتاسيا يعني ام بيجن خطاب سيدة كردي دبي چرچوفيه دانا تابي اف گلكي دريجن ولي جملة مجوانا خوندن لي بلي اتخوازم فيجي بيجم تفجير اسلامي ين عالم عربا ويا عجم ويا اناضولي جستادي نوتو نهين وانا خوكي امت فان دنا خويا كرن لي بلي جلك جوانا نجات پرستن نوتو نهين وا اگر قلت لي بكولي دبن نجات پرستي تي خويا كرن لتفي جغرافيا عالم اسلامي اف جماعته وقفوا ابن هانا اغلبي وانا براين عزيز قلت مسألة كردستاني يعني بينجهن حكم اسلامي جبير دكن ولغورا اوان سيستمين قولوا حكم دكن تشتي جوار التهلكه بن يعني بقاوايا كي جوش جترسا جوان سيستمان جي يعني لغورا باراديغما اوان سيستمان حركه دكن وتفدجرن و حياة وانا جي لهوليا جبر في براين عزيز اب جماعات اسلامي بون جماعات دنيوي يعني اب جماعات جو اموانا ناس دكن ده اغلب زمان ومكان عنده يعني اوي قد بيجن امبوني اسلامي دخابتن لي بلي ام دنيرنكو ده شرچويا نيرين اوان دولت عنده لمسألة كردي نيرينا وكرد وكي اي اوتاكي وتركي دي بيجن اي دي لوانا هر نيرينا او عالم شمولية وانا تماما نراسته يعني نها امي ميناك يجي امي بدن جو مثلا اسلام اناضولي براين عزيز اسلام اناضول يعني جو علماء العثماني يعني سلطان العثمانية يعني دولة ذهن وانا دا وكي قدسال دهاتا ديتن در دورين اسلاميين ترك كود بن شرخة پروردية ام بيجن سيستمي دا درباس بونا يعني نكار بروجين اسلامي ساز بكن و پیشکش بكن يعني دي مسألة ملت كردة جي هل وستاوان عينية يعني اللي قال فيرا وشا غريب جي يعني جي اسلامي لهمبر ملت كرد وكي تشككي لهمبري مسألة مخابن ملت كرد بيكانينا يعني مثلا اجرجو امبرسكي بكن غروبين قلناها مثلا بجن تفجير النور يعني جي ملي جوش يعني جي طريقة ابنها حمي حتى رجاء ايرو اتهام دكين جو كرد جي اسلامي دورد كevin ودبي تشرشوفيد المسألة دي يعني باشا قالوا حتى رجاء افان رجاء حتى رجاء انها افان در دوران افا 100 سالة جو دولة العثماني بلا بوية جبوني ملت الكرد برنامج چارەسەریە ئیسلامی کات ئیسلامێدا شکلên rêveberiya coğrafî çawa pêşkeş kirine heta got em jî bêjin me qebûl kiriye yan başa ev cemaat û tevger madem alternatîfekî îslamî pêşkeşî milletê Kurd nakin bo çi gazindeyê hercime dikin yan jî li alema Araban zihniyeta Emewiye di heman aynı bu şekli تفجرين جو أنها هنا عيني برسيجو أم جوانا بكن مثلا إخوان دي بيجي الإسلام هو الحل حتى أنها جي مركزة إخوان جو يقدا خوياني يعني بهزار دا خويانية بو برسجريكن أمتا إسلامي كشمير وفلسطين وحميدر بوسنا هرسك وهر آلي ددن يك جاري دا خويانية كابوني جغرافيا يا رجلاتا نافين بو كيشيا كرد كا چاره سرية كإسلامي ده هيا يان اگر گو هبی بلا پیشکش بکن
اگر گو پیشکش ناکن بو چی گازنده اجمد یعنی از وا سوال دیکیم گل بده پارادوکس هست مادم گو اف سيدا alternatif تننا بو چی لبر بی اگر تام بکن و یا اما داوی جی اسلام صفویان براین عزیز اسلام صفویان به همان دمیده من دست پیک ده گوت ملت ایران او مثلا خطاب آیت الله هانا اما جمره گوتن گوش خو حسب بکن حرامه والبحث منفعات خو ولات خو بکن او فكره قوميتي يا حرامه دبيت شاتشوفي ده براين عزيز ازنها دي مسألة وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا تعارفوا لقور علمي أصول الفقه دي بنجها ونادا ناس كنا جغرافيا هي جو جغرافيا كردستانية ناس كنا هبونا إلهي هبونا أنطولوجيك يا ملتي كرد هي جو خدا عز وجل أموكي كد آفر عندنا ناس كنا حقوق وشان وكولتري مينا يعني پرورده بزمان كردي هيا دبن حمي دبن وجعلناكم شعوبا لتعارفوا جبوني في آيتي وهكذا خريفة برن يعني إنكار منسوبية يا جغرافيا يعني إنكار ونا إنكار إرادة إلهية يعني إنكار آية كوني إن إلهينا ديركت إن ديركت مداخلة إرادة خدا عز وجل بو چه از وی که دی بیجم داکو اف سختکاریه اوان حرکت و تفگرین عرب و عجم و روم گو بمن لیستن بمن صمیمی حرکت نکرن لازمه ولا دشی فرکرن ام ملت مغدور و مظلوم ام لازمه مطلقه به محاسبه بکن بله سيدا لبردا اگر وقت ما بعد خازم هم بكرتاسي برسكي بپرسم او مسألة إخواني بله مثلا وقتا انسان دنيرة اري ترك بحثا مسألة برسكريكا كردان آكنش بركو ضرره که وان تيدا هيا يعني جي عرب سوري عرب عراق وعجم برسكريكا كي مظن مسألة وان ده هيا جبر هند بحثا كردان آكن لي إخوان المصري چه پرسکریک هيا چه پروبلم وا لگر کردا هيا کو او داخویانیه که حق در حق کردا دا نادن مسئله کردا ناخون کرد اسلام تن دجمنه يعني تن عرب سوري و عراق یانجی عجمانه ترکانه یانجی همو امتینه از و مسئله يعني اگر پرسکریک چیه پروبلم چیه يعني همو امت وقت دجمن دبینه کردا بله نها وكي برايك وا از لقاهرة جماع تيكي اليوم من بإخواني قاهرة رتشيبو بله الأردن يجي أزمان تيكي اليوم من بإخواني أردني وفلسطيني رتشيبو لزانين به خوجين ما مستين ما إخوان دما قو مسألة ما كردي دخوا طاخف لقوتن الأكراد بدوا أن ينقسموا الوطن العربي كرد خوازن وطن عرب برجبك كرد هسيا مسألة الإسلام هو الحل وتجربة سيد حواو ومرحوم قابوري دكتور قابوري وقالك علماء دي حمل ميدانية چاواكو لكيشايا كردا مسألة كردا وكي زاروكي جنباذي لوانا نيرينو لسروي چندي كتاب جهاتنا نويساندن او نتجارة مسألة كي كردا وكي مسألة كي قو كرد بونا بلا سري مسلمانا يعني عربا وتركا شخوات ترك الجموانا مباركين دبي تشوفي ده وكي مخرب وكي قطاع الطرق تشاور إسماعيل هنية بحثي كربو دبي تشوفي ده مسألة دنيرن مثلا دي كلية الشريعة ده هذالك منها بو ما بهبر درس الشريعة يدخل النبي وين صدام يعني صدام مثلا وكي قاعدة كي عرب ده هاتا نرخاندن جبرقو آري كاري جوارا ريت كرجوا فقير الأردني وفلان وفلان را ورحسن مسألة دو دريجن من نفس حمي تكرار بكمرولا واد مسألة أنفال ده ومسألة هذا يعني كورتاسيا مسألة بأوائك إنساني لما ننيرنا حكاية ما مخابن تراجيديا وأم جبرقو هزرك كردي إسلامي جي إنها تإن شاكرن ما إيرو إسلام عربا إسلام إيراني يا أناضولي لكردستاني غيبة دتشي إسلامي كردي صحيح تنيه أغلب العلماء تجبري حقوق ملة إخوانا يعني عندما قلت بحثي كده بيجوا من شونا غربي ونخرابنا يعني منظرة حزينة أف علماء أف آيدن
مسؤول جويش يعني اف درگاهن گوبر ریبریا وی ملت مغدور و مظلوم دکرن تانی تماشت کن دیگر احترام عمل التوی وان درگاه و مدرسه و حمیانش يعني ام بخوام تربيه خوش جوان اصلا نخو براين عزيز يعني استكرر بالا ودكشين ما فرق دنا بين علماء المبري صدو 20 ساله گوه هيا مج ارشيفن واتنيا ام نكارن باراگرافين و فام بكن و ام ديچن برنامجين ديتين ولاتي خوا يعني بيوستغو اف جنوفا يعني اف كسايتا نو لسر بنجها هنا وري انشاء كرن كسايتي باوري ويكي كردايتي فكري انشاء وي لازمه وري كرن بفاد درسين هاد فان كتابه بلاف كرنا والسيمينار سمبوزيوما ام نها ام كتنا سردمكي خوشتا ام تمني دكن دبي سردما بيشيا مدى ببي سردمكي ببركت يعني فكره كردي اسلامي انشاء وري انشاء كرن اف بروجه مدرسه الزهراء مفرداتي ونوري آماده كرن كسر ناخبتي هر کسی که بتش ندیوه مشغوله نبخواه مشغوله بتش ندیوه مشغوله يعني ایرو مثلا اشید هات ولات ما يعني کرد دست خدا یک جاره که داخویانی یک بونی شکل اداری بو جغرافیا روشلات ناوین ما بهیست ما نبهیست يعني أمي بيخنا دست خدا وبيخنا وكي الموالي ونحمي كله جارين منو ويعني أزدنيرم يعني أيوبية نوتو دحر بحريدة وبريدة لهمبر غربية كرن وقرارين ألمان وفرنسا وإيطاليانا أسير قرتن ويعني قدس جسدا حسبا نتكارين بمشن أما دمانكو صلاح الدين كرا دست خدا حمي عفو كرن لجمني يبخكتنا حيرته ده لجمني بخكتنا حيرتي دا ريبري يعني قرار ألمانيا شو مرمر وكي هدير برج تربا سلطان رجود جو بجنا مل برتطوان ديك لجمني كي ما يجومردي نغر بيج ما حسكر أبى صد سال أنتي كردولوجي الأوروبية هوناندن جالية كم نتوين دنا مدى جالين اتحاد تراقية بتشوا بردانا هناك لي كورينوانين بفرا وكرد وكي قومك وحشي جو هرتم أقلية الناف خدا قركر ندانا الناس كرن جي كتابان دا عالم إسلامي دا ناوي مد كيجان كتاب كعربي دا درباست ببي جي داري خصنا يعني دا خطبية جو صلاح الدين لقدسي دا منبري خوان رونشتيبو عالمك هكاري دا حضور صلاح الدين دا قوتكو الحمد لله ذل دولة الصلب وعز بالكرد دين المصطفى العربي من واخد بيان جهداري كر جوت بي أو جي داري خصنا لکو داره تشتکی مد بینن هاوی داوی پروفسور و رکتور زانینگاه مردین تاریخ ابن الاسیر ورگاران ده ترکی ناوین کردان جیه و دانی ترک افنا كأنه يعني هري أمتشي لتركي جبر وي براتيد حقوق ده أم نبراي هفن بفي شكل ناخوة براين عزيز حاكمية بفكري وزانين تشيل براين عزيز يعني اگر گو اف بیواجی و گو آن هم مبحثی کری اف نیرین نهانا گو پیک نون اف رو شهانوی هر بردوام بی بله و پیوسته ام جنوبا لسر تاریخی بخبتن ام تاریخ خوی دور و نزیک ناس بکن بو چه ل دبستان ترکیه بحث عثمانیه تکرین یا سلجوقیه نای کرین چونکو اشعری بون شافعی بون و لسر بنگها شارستانية آريان حركت كرنج بروي بحثا وانا ناكر بيوستا كاكي مدنيت خرا كريا كي آوا كريا ام ناسكن بريقو سلجوقي بريقو مغولستاني ورن دماغو بري ورنا بغداد كرد مدنيت بون كردا قاهرة فلسطين أردن سوريا إنشاء كرن برجون قلعين وأزقاريان لقاهرة الأردني مدرسين حنفيان مالكي شافعي حنبليان علماء كرد آواكرن فاطميان هدية دانا خاتشيا عباسيان صلاح الدين قو مرة حتسز نكتو الشرق خود دوام بكا تشت نوتو دحربان قو كردان مدنيت آواكر حميدانا عباسية صلاح الدين دكاري خلافة عباسية بالسنة صلاح الدين أو جغرافيا نكر يعني وطن إذن ما يعني كتلة ترما أتشتهانا نكرن أما آلي أتراك آلي عثمان أفتشتهانا كرن تشتاقو هري قد زانن بيشي
پیشی جامعه که آواه بکن پشتر ناوی وی مملکتی بگوهرینن ناوی جغرافیای بگوهرینن و ببی وطن ایدنما یعنی وطن ایدنما و ترکلشترما نهار أوروبا يجي أف سياسة نمشان أف صافي ما أف درويش ما أف حالتي ما حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله بفي منطليتا هانا أف كرواني قلابي نامشي أم لازم جنوب السلكين مش ببن أم ورنخوا أم أناليزي النوبكن ناخو براين عزيز يعني برنامج أموي مودرن ويان صفويان قو مثلا سياسة آل البيت شخورا كرنا مرطالين زندودا قول همبر عربا وينا بكار بينن وهكذا عثماني والصفوي هر يكي جوانان براين عزيز أفان قومينها إسلام لغوري برجواندين خويا جغرافي وقومي أناليز دكن ناخو بيوستا أمجد غورا برجواندين جغرافي أخوة أناليز بكن بلا كس نوي جمع غازن ديا نكي أم جارك دي دوي شرطين هانا دا أم تبراتي قبولنا نها رونسانسا كرد بنگها وی هاتی آورد کاروان دست بری کریه کاروان به دست ری کریه د داویه دمه ده لازم امن سر اشارات غیبی به بال کردان با کرد دو قرآن ده کرد دی انجیل ده نابین هر دو نهره چاوا مبارکه دریه جنت چاوا وی جزیره بوطان ده بی ام لازم وام مسلین ها اوان انت کردولوژی ام ترسی مینا بخول بینه أبناء وظيفة علماء حف صالح الدين نحوي أو كنجي صالح بدي فكري أو نحو بو علمي آلات بو شتي خوان بو علمي عاليتي خوان دن داقو أفهش من دي بيكوري عرب هنا ماركسيستا سوسياليستا بهزارة أشعار عربية أزبر هزارة يعني لازم ام همبر وینجت پارستیه بن ناوی اسلامی دا yani gote meşandın em lazım bişkenin u li ser vê bingeha hişmendî û şiyarbûn û hişmendiya û Qur'an-ı Kerim jî serî heta dawiyê behsa nedîran ve beşîran şiyarbûnê dike û hişmendiyê dike evna erka me ya muqeddes û mübarek ez vê qederî iktifa bikim ez gelekî teşekkür dikim got sabir ve guhdarî kir heqê xwe jî helal bikin mesînor derbas kir axaftinan min li vir qediyaye والسلام عليكم. سپاسیدتین سیدا مالا داوا خودش ترازی بیتن پر خوش بو ماجی نخواست ام به کرد بکن یعنی راستی ام سپاسیا میواندار جدیکن همویا به صبر گهداریا و وکر یا مکر اگر پرس ام هلدن سیدا پرسا یعنی اگر کسی بخواد تشتکی مهم سر مجاری یعنی اگر نبا برنامه خو به داوی بینی بله هوار گو بپرسن ام آماده نه که ادم از کارم آگاهی که بید مهوه مصادر هوه هدا سوال کرو گوتو چند کس رو گاوی مه گفتاری دکن چل یک کس گفتار کرون برا خبر و به هوه بله خودش و راضی به انشاءالله باشه میوانین من قدر بلند جی یک دو سه همو میوانین ما بقدر بلندن لی من دوغالا جی لوره سپاسیا سیدا من دوغالا جی دیکن مامسته من دخوازن سلاحی که بدن یان کرم کن اگر گلک سپاس سلاو ورز به وان جا که که رشاد را گلک برای 40 ساله بلکه ما هفته ندیدیم سلاو ورز بوده ای والله خودش و راضی از السويد الجم نهم حركة فدراسيون أزمانية كردية ناف دولتي نا سروكاتيا يتكن روجيش داوية حفتية حفت ساعات درسا كردية مدن و براسي أم جيرو نه ساعات أزمان 2 ساعات ديجي درسي ما هبون نه ساعات بالهمبري شاشة براس مخواز جوزو ببينم از قالك كيف خوش حال بوم براسي اجي بالمقابل ما مستشكرتكم ديتنيو براسي جرك جرام بهانا ام هيفيتكم كو اف برنامج بردوام بكن و بيواندي مالجل يكابون جبركو قالك برنامج هنا ام تخوازن جو امجي ام بهر آلي با انا هر آلي هر د آلي نتويدا ام هر فالاي داغرين مخابن دماكو جنابه و انتبه هجمه چتر ونزانن کو تعالیه اسلامی ده دماکو والای چه بو
دولة الرومي أو فالاي داقرت وأمكرنا دجمني هفدو أمكرنا قابلة أمكرنا بارتي وأم بارتشاكرون أم بريمة دا هفدو وولاتي ماجي قالك باوري وقالك ديتن وقالك أولو ديتن هنا هم قالك رنجينا دبي موارد تشتاحموا بالنبر شخبر شعبي خوا كو أو جي ولاتي ماج وكا جولستانكي وكا بخشكي قالك قل وفيكي تيدا هنا أموات شتاب بالنبر شعبي خوا قوم تفرقات نيخنا أوادا وقالك سباس كن بون نرخص أصداري براسي قوتني وقالكي جران بهابون ما أفت خواست جو وياد لما قوت براسي جاكور دكم بلي يعني حقيقة أمو ما مستفى لمجي أمجانا هبرة عخمن هل وسع من وكي برايك وكو هركس بلا وكي خبي لي بريج بو منفعاتي ملتي ما لسر فان در دوران رمرم مسألة بنيري ومطلقة هركس بكار بوري جمهف ولسر هناك برنسيبا يكي تي هبي بس يعني بلا هركسك الجي خوا خباطين خوا بمشي يعني أفنا نيرينا من الجي هالوسطى من الجي بل و سيدا كما يدنجي لورا از هما يك دو داخجي ما في خفتني بدن بلكي قلتني نيجي هبن سيدا ملا شيرين لورا او جي ساروكي كمالا احمد خاني اگر از خلد بم سيدا تو من راست که او جي لورا دنگي وكن هند خازن تشتاق بيجن يانا سيدا ملا شيرين بلكي دنگي بيجي بله سيدا كلام كن دنگي واتي وميكروفون اخوي كر بله شباب وقشا خوشي وبرحناي به ومجبر خاطر با برنامه و هالو زندي دن وامود بينن ام گلكي پرپه كيف خوش دبن وكي دكتور فرمز جانا ام بين مام دوغالا انجخ ام تلفون ده هفدد بينن و شاهنازايا و هالو و شباچه دکن ام گلكي په كيف خوش دبن و ام خوازن گو او برنامه و بردوام ببن جبر خاطره گو او گوتنه که رشاد گوتنه بحرف زيرين گرک ورن نویساندن او انسان گو وانتشتا نبهیست بن داقنا باش و باش لسر بفکرن چمکی خدای تعالی جلمیج روجیه پرتر تفكر جمارة بيان كريا أولم يتفكرون أولم يتعقلون يعني أجر قود الميجو روجي بين حفظ جارات قرآن ده درباس ببي هشتي وحفظ جارة تفكر درباس ببي إجا أف قوتنا ماموسا قوتنا زيرين بون أسباسيا خوش وقشارة پیشکش دکم شباش بالمقابلة قالك تشكرتك بله سپاسیو دیکن از وصا دیارک و پرسین کسی نینن سیدات دل هر کسی که راحت کریه والله يعني وصل بسرعته على العجلة إصاص مثلا حميد دردريش أما إن شاء الله إذا كنا وسطن طبي درنجي بله وقت زيادة بما إن شاء الله ما قلت بو ساعتك نزكي ساعتك لساعتك بوري أم ناخذن وقت ملت جي والله جي بقرن ام دلو جان ام سپاسیت کن ما مسترشاد بالمقابله بجي تشكر جو تبات كم سپاس مفاكي پرزي دم جي وقر راضي به ان شاء الله اگر بو بسبب مورال موتيفاسيوني پیام گهشت به هدف خو ام بي كيف خوشن اثر فرازي مادي معنوي جو تبع حوالين يك بيه گول ويدر گوداري كرن ام تمني ديكن دي بلاتفورم يعني زندول جمهف ام ان شاء الله ده پاشروجه ده استقبالي ده اموان هزرين وصا مبارك بهفرة بساعتها دريج ام اناليز بكن ان شاء الله كريتيك بكن ان شاء الله سلام وسركفتن جوا تبارا كي يردم زحمتي نبغو تليفونات سيدا جو بنفيسن تشاتي ده بنفيسن ام قالك كيف خوش حال بن جمع مستهله جمع مستوى فلمس هي السيدة ام دكارن وصا ام تشاتي ده ننويسين كو سيدا زيدا حسز نبه نا والله نمسله خدي هما تشخصتي كدي علاقة هبي خوشة يعني باش غير عاجز نابل
اوین بخوازن دکارن هر کسی سیدا فلمز و مناس دکز شخوا تکیلیا و سیدا من گل مامستا فلمز هیا شخوا هیا جمارة البامنين بس كان إذا بيدك باش تمام الجم كيف لمز هي از نهار بتشري از ريكم از نزانم اما ان شاء الله بعوايكي امي جوارا ريكن ما مستا سيدا أزي قاس كدي أزي الوجرهم إن شاء الله هم مع مستا وتهبل تمام اذا باشا كيف تمام لمز من السريده وهوالي اندي ما مستا رجب وتبي هوالا مام السلافي جرن ريتكم حقيقه مامس دل خص يك اما لو صاحب ببيني فقط اونا نممكنه مامستا گرکان ببره سیدا دست خوب بلند کریا بلکه گوت نکیوی هوا شب باش جه هوالان را جه ماموسته رشاد را eyvallah. شبکی پر خوش بو باش بو ام حز دکن جارکی درکات دیسا ها سمینرکی آوا بکن ام جیل و گداری بکن yani bana me geleki kevkaşi derbas bu gelek بله spas. خدي كريمه ان شاء الله ان شاء الله ام تمرين سپاس بكم خوش ان شاء الله از دیسا جی بنیرم اگر کسی که به دستی بلند کرد که دستی که باور نه سوید توی تشتی بله بیش که باور کردم که اجي هاستكم سپاسيا خو بدم سيدار رشاد خواستدار بن بله ما مستا من gelekî Risale-i Nur xwend ama heyanê îro min lezet heyanê îşev me eqas lezet negirt ji ber bi Risaleyê nav li hêla Bakur sankî qala me ji Kurdîtiya me dûr dixin yani بله يعني heyana مخاطب رسالة كرنا وسيلة بو اسيميلاسيون كردا belê îşev min îmana xwe nû kir îmana min dîsa bi baweriya min bi Seyda jî hat بله we gelekî navê revşenbîra jî derbas kir eger îmkan hebe van revşenbîrê me we got kesek nizane sê sale du sale gerem vana بله têxin analîz bikin yani heftê carek du heftê carek de ser revşenbîrekî ser Seydakî me hûn vî zanyarî bidin me em gelek kêfxweş dibin spas her خدا hevin كريم her hilî ان شاء الله يعني که اما که طبي رسائل النور نها بكردية كي علمي هاتنا ورقران جل جل ببال كردي نها رسائل النور خدمتها كان كردي لنا ان شاء الله که دی بو او خواست از بیشم که مجید مدیت بو لید دیسا دست خودانه Evet. Evet. Ee, که مجید Kıvayım. Erdem. کرم که Erdem. Sılav rest. Şevbaş. Kek Reşat. Yani spas sara. Ej aynı باور تفكر. من بقول وقت خبردنا پیشی داده گوتی تحو کتابی جیب matematik نوشته yani kitabe. بله عينا بله بله Yani niko evana neman ısra ortada. بله مخابن هاتنا شوطينا او جي شوطان يعني بتاريخ شيا سعيد كردي ده ولي درباست بي يعني بله معلومات ما افقس يعني شاوا شوطينا زوينا نظام باستي فقط كردية ويوكي اورجينال مقالة كي بينا هي غير وي طابل سر كردا بر نويسان Evana kitabı şey kurdi bu ısana. بله كردي مون ماتماتيكي ده جبري Kan ده hav kitabı kurdiyenin Seyda. لبه Kan hav kitabı üstad kurdine. كتابي خب عثماني نويسانش برقول سرقون نويساننا دسبيك ده اشارات الايجاز او بكردي دسبيك ده بعربي لي وكي جلناك علماء مدرسه كتابي خو حمي بعربي نويسان زماني علمي اي مدرسه عربي بو يعني زماني كردي مخابن ندهاتا كاراني زيادة أري قال كتابي وكي تصريفا كرمانجي وكي ظروف وتركيبي وانا كردي هنا تصريفا كرمانجي يعني جاء في كتابي دي ام دزانن او هنا لي بلي زماني علمي عربي ود مدرسة يعني أري لي بله بلي لسر كردا Yek ترتش şeyde نويسان بزماني عثماني زماني یک şeyde مقولت eğer ricame لکاری او مانیفستو او نوتete em dikarin ما bildire. مسا حميد في كتاب ده هنا في كتاب نها Tamam. تشاب بوية بياسة ده فوارة ده تيفروتن اگر گونه نزیکی و با منی هدیه بدانه و توا یعنی اشخو هدیه بلاتکم و جا او
دريج صحبتها ما إيش دوي كتابة دريج هيا يعني أم تمني دكن أبجي ببي دسبيكك بو فكرة في صحبتها إيشف فضلا وما أفهيا وكي وقفكي حضارتها كردي يعني مدنيتها كردي إن شاء الله كوري دامزراندن لسر مدنيتي خبات ورنكرن وإن شاء الله كس نكار بيما يعني أو قود بيجي ونلايقين مزناطين أو ريوي فبي يعني أم دكارن بيجن إن شاء الله سردما ما هاتيها إن شاء الله يعني أفستارتا سردما ما چونكو قوة بيشي بزانينه يعني زانين حكم لحكومتاتكي ولبهراتكي ولإقونوميتكي ولدنيايتكي اجبروي رونسانسا كورد بنگهاوي هاتيها عبيتن تاني أم لازم بشكي خورا حدسزكن أم هرن بخوين ليكورين بكن يعني مسألة أبد دي شكل يعني قالك هسان دوية بله يعني اللي معلومة لازمة معرف خبوستين هناكي بله ما مسترفعت خواستنه كوي هيا دبجه اگر بکاره پرتوخانه یا مالا کردان سیدا دکاره پرتوگه که بشینه لور أمي سليم أمي ريكن يعني أدرسها وين استعانه ایشن بوستي وانا من يك جماعة مصطفى لمزرعة ريكر راسي هاتفين اللي ما هفديت اللي از بكيف خوشي ريتكم از سلام از tiştek bêjim heva bixwazin pirtûka em dikarin ser kargoy ulaştırmış hevala bikin bira herkes siparişê xwe bide 20 tavsî hev em ez dikarin dewî alî da alîkariyê hevala bibim. أو جي ريكا بلي يعني أو ناجي ريكا سیدا کرم که سیدا از فلمس خوازم راستي أف درس نمجي از قيدكم زاني نور أكاديمي قناة كمنا يوتيوب هيا ونويدي جي دكارن يعني بدها صحبات موكيا إيشا بدها صحبات هنا يبون يشاربون ملتي كرد يعني قنال چی بو سیدا ناوی قنال چی بو زاني نور Min devir da parve kiranaka heval dikarin takip bikin. Mesaja yekemî. الويدري أزجانا صحبتنا خو الويدري ريتكم والقيدكم ريتكم يعني إن شاء الله أفكر إنها بجنا ملتي ما جخو حسكي بيشر شوفيدا إذا باش أنا خو ما مستا أم زيادتر هوالا نوستين سیدا فلمس گوتنه کیوه اگر ما فی آخفتنه ندن اوی عاجز ببه Estağfurullah. Mamusta Erdem, şu Seyda Gut gom havala zidane wastê me Seyda zêde wastan dîşef. لا أز باورك رقم النقط ينا أز ما مستا أز هوالا تفكرم مقول بلكي بيجن بلی نرا Seyda inşallah wextê me çêbê bizna xwedê. Fakat îşev yani havalcî bila zêde yani tey panelek yani ideal 40 dakika 45 dakika saatek û nîv çêbû. De inşallah rûbirû jî em ê inşallah bi Seyda em ê hevra rûnin şalekê li carekê li mala Kurda bila îşev inşallah bes bê belê. إن شاء الله بنية حلوة شيء ببي أزقلك كيف والحمد لله وآخر دعانا وآخر دعانا البلي الحمد لله رب العالمين شباب وتواب من إخواش وصحة سلامة عافية جوارة خوازم سلام سركفتن مادي ومعنوي أم جوارة خوازن بمنة خوشية دا خاطري